Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Twebaza ekitibwa Allah jalla wa ala akyatwadde obuwangazi tumusaba asokusasa nebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Tukyali ku ahkamu nuni sakinatu wa tanwin kunamula ezifuga nuni ya sukuni ne tanwin. Tukyali ku muteeko ogusooka ogwa idharu era nga tuli ku huruful idharu, ku nyukuta za idharu tufuna ebyokulabirako okuva mu Qur'an ey'ekitiibwa. Naam, agamba nti huruful idhari, enyukuta ya idharu onakuwa amthilatu min kalmatin, agena jikuwa ngeri mu kigambo kimu. Naam, ate wano akwe amthilatun ebyokulabirako min kalmatain nga biri mu bigambo bibiri. Then wano akwe amthilatun ma'a tanwin ngeze oluvanyuma lwaki lwa tanwini. So agamba nti ennyukuta ey'okubiri eyitibwa ha'u. Jukira twalabye eyasoose nga yabadde ya hamza, eno ha'u. Ekigambo ekisooka nga nuni sakina eri mu kigambo kimu n'ennyukuta eyo mu kigambo kimu. Okitegedde? Mu kigambo kyennyini ekyo kye ngamba, nuni sakina eri mu kigambo kyennyini n'ennyukuta eyo eyaki ya idharu. Kati agambye nti ekigambo ekisooka al-anharu, al-anharu. Okitegedde? Nuni gyobolabirako nti olina okujolesa nogamba nti anharu, anha, eno nuni esoose. Then maaso nakuwa ha'u mu kigambo kimu nti anharu. Okitegedde? Kigambo kyokubiri yanhauna, yanhauna, nti nuni olina okugiraga nti weeri. Ntegereka nogifulumya min makhrajihi, weva wennyini noga nti yanhauna. Naam, endala yanha, yanha. Ntegereka byonna byakulabirako byaki bya ha'u. Okitegedde? So yanha, yanhauna, anharu. Ntegereka? Min kalimatain, nga nuni eri mu kigambo kyayo. Ntegereka? N'ennyukuta eno eri mu kigambo kyayo. Byebigambo bibiri. Akagambye ti min hadin, min hadin, olina okulaga nuni nti weeri min. Okitegedde? Then man halaka, man nogisoma nga weeri, nogitoka nti weeri. Man halaka, man hada Allahu, man nogiraga nti weeri nuni. Man hada Allahu, otherwise jetulaga togena sobola kugiraga nti weeri. Ntegereka? Man hajara ilayhim, man hajara, man, man, lwaki maaso waliyo ha'u. Bwejja ngeze ba'da tanwini. Ntegereka? Tugamba nti hurufin harin, hurufin, sorry, subhanallah, jurufin, jurufin, eri jurufin, jurufin olaze tanwini nogikola ki nogiragira dda nti weeri. Jurufin harin, jurufin noga nti weeri. Jurufin, fin nogiraga. Salamun hiya, mun nolaga nti ki waliwo kitanwini. Noga salamun hiya, salamun, and you show nti waliwo ki bamataini eno. Esembayo walikulli qawmin hadin, walikulli qawmin, min nogiraga tanwini nti weeri. Ntegereka? Walikulli qawmin hadin.
ntegerekese. Tukyali mu byakulabirako insha Allahu taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Ebadde dawsi yaffe ekwatagana ne example zaki za haa'u. Nawe gena mu Qur'an ononyezizo nga za haa'u zokka. Ntegereka. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.